Кемал, сіз сау бол. Селам алейкум. Вақыт шерифлеріңіз хайырлы олсын, достылар. Бақыңыз, аңлағаныңызға көре бізім сес режиссерларымыз, операторларымыз енді азырладыналар. Демек? Демек, башлаймыз. Меня зовут Юрий Курнаков. Юрий. Сколько вам лет? 15. Вы такой высокий, никогда в жизни не сказал, что вам 15 лет. Юрий, скажите, вы к нам сегодня пришли участвовать в конкурсе, да? Какие вы песни подготовили? Варт учени и Ватаном. Как интересно. Волнуетесь? Не волнуйтесь ни в коем случае. Мы все очень добрые здесь сидим, посмотрите. Мы даже поможем вам. Хотите? Нет? Стоит, не стоит. Ну давайте сами тогда старайтесь. Удачи вам. Варт учені, жити без тебе, я полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і сказав би так, я люблю тільки тебе, Богом дану мені, моє серце палає у вогні, що ти дала мені, Богом дана одна, моя лебідка кохана. Спасибо, Юрий, молодец. Спасибо большое, Юрий. Очень-очень-очень нам понравилось. И хотим услышать вторую песню, только смелее. Вы вот вначале что-то так вот сковано, а потом только раскрылись. Давайте вот прям весь свой потенциал выдайте. Так, Юрий у нас со второй песней, да? Я смотрю, ты уже где-то гитару раздобыл. Ты давно играешь на гитаре? Да, 2 года. 2 года. Хорошо играешь? Ну да. давай, удивляй нас. Мне прям аж не терпится послушать. Yalı boy eteğinde, kırmın yüreğinde, çalarım makam, yırlarım yerim, yangırasın alemge. Benim ilim meleğim, dilimnin bir beleğim. Cananasınsın, esen yakırsın, vatanımdır beleğim. Elilge biz bir millet, yenilmez boyu kuvvet. Yaraştırsın kokme taraktamga, senin evladım vatanım, seni çukan kabatlarım ben, candan çok seni sevim. Benim çunana babansın, beni saklap kopçalarsın sen, candan çok seni sevim. Karadeniz elinde, her türlü kuş elerde, ararım seni, gururum seni, cennet kırımı. Esatımında dalga, damarımında atka, Cederim benim, gururum benimdir bir vatanım. El elge biz bir millet, yenilmez büyük kuvvet. Yaraştırsın kokme taraktamga, senin evladım vatanım, seni çukan kabatlarım ben, candan çok seni sevim. Benim çunana babansın, beni saklap kopçalarsın sen, candan çok seni sevim.
О, ну ты всех нас тут покорил. Смотри, тут группа поддержки. Мне кажется, весь зал просто встал. Молодец, действительно. Мы тут все вот жюри не могли усидеть на месте. Спасибо тебе, Юрий. Спасибо за вот такое вот декламирование этой песни, такой результат, да. И я считаю, что это действительно для многих пример, то, что ты берешь на крымско-татарском языке, поешь, да еще и играешь на гитаре. Это просто... Спасибо тебе. Спасибо. Selam алейкум, senin adın? Эльзара. Эльзара, bizim yarışımızga nasıl maksadın келді? Мен йырламаға келдім. Ғалибек Қазанмаға мен істемеймін. Йырламаға істеймін, башқа бір шеге екмей. Jüri azalarımızdan neni bekleysin? Насихатларны беклеймін. Menimce bugün sende her şey güzel olacak ve sen yaxşı çıkışını bizge bağışlarsın. Sağ ol. Sağ ol. Selam алейкум. Алейкум селям, Эльзарочкам. Nasılsın? Яқшы сау болыңыз. Sen hazırsın mı? Hazırım. Heyecanlanma, yaxşı? Biz Yaxşı. sizden men sana yardım ederim, yaxşı? Яқшы сау болыңыз. Sana Allah kolay getirsin. Buyur. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası, nerede kaldı gelmez oldu gönlümün eglencesi, nerede kaldı gelmez oldu gönlümün eglencesi. Bardım yarem bahçasına, gül dalında gül biter. Bardım yarem bahçasına, gül dalında gül biter. Erkimde uç beş yar olsa bana bir tane yeter. Erkimde uç beş yar olsa bana bir tane yeter. Maşallah, maşallah. Sağ ol Elzarочка. Gerçekten de men bilesem herkes menden bana kol tutar ve herkes aytır sen pek cesur insansın. Çıkıp bu sanağa yırlap, hazırlanıp çok sağ ol sana o kadar sen hazırlık kordun bu konkursa. Ve men şimdi isterdim ikinci yerini sen dinlemeye. Hazırsın? Hazırım. Buyur. Çok Elzarочка. İleride men pek isterdim seni büyük sanalarda görmeye ve herkes için sen örnek olmak gereksin menimce. Sen maşallah sen pek balaban senin yüreğin var. Allah sana yardım etsin. Sağ olsun. Sağ olun Elzarочка. Здравствуйте. Здравствуй, Хабиби. У тебя такое интересное имя. Ну-ка расскажи нам, что оно означает. Оно означает «любимица Бога». О, как красиво. Ну что ж, любимица Бога, тебе сегодня должно повезти, значит, обязательно. Спасибо. Да? Ну давай, удиви нас. What if I could change the path of time? What if I had the power to decide? What if I could change the road? If I was bigger out than for tours, what biggest challenge shall the worst? What if
I can make us all believe. What if we all open their hearts? What if we dance together as one? What if we had to stop it alone? What if we dance to bury our gone? Why don't we always reach into those who need to stand most? Спасибо большое, Хабибе. Давай нас удиви второй песней теперь. Да, лучше вторая, пожалуйста. Давай, давай. Не волнуйся, возьми себя в руки. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not killed, not killed. There's a mind, humanity cries, you think are a gods, but everyone dies. Those on my soul, our souls. Yaşlığıma doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Yaşlığıma doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Спасибо большое, Хабибе. Жди результатов. Спасибо. Алейкум салам, қызым. Хош келдің. Сен нереден келдің бізге? Қарасу базардан. Қарасу ерлі екенсің да. Қаш жылдан бері оғырашасың ерінен? 2 ел. 2 ел oldu. Bugün bізге не ерлажасың сен? Uç karanfil ve erecebim. Buyur, buyur kızım. Biraz heyecanlandın ya eşi. Ya sen bak Karasullusun, ozun evindesin. Niye heyecanlanasın sen? Менімше Асия ханым білесің, о екен да ойыннен оғраша. Maşallah. Ve pek güzel oyuncu екен. Sen demek Yeşilada Ve o takıma katnaysın ne? Yeşilada ve Liliada. Ben de bir zamanlarda Ve білесің Асия ханым Yeşilada- финалға keçti o енді. Oyun nominasyasında. Bu хыщых. Ama yırlay da. Hem de oyun nominasyası hem de yer. Öyle sen bu yıl iştirak edesin. Maşallah maşallah sana Ayşe. Maşallah. Gel ikinci yerine yırla dinleyik seni. Doğru fikir. Çamaşır
Sağ ol sana Ayşe. Sağ ol Ayşe. Maşallah Sen sana. pek dulber yırlarını seçip aldın. Gerçekten de halk yırlarından en güzel yırlarından birisi. Recep'i ben bu yırını çok sevem. O da benim repertuarıma çok seneler evvelsi kırdı ve ben bu yırını pek sevem. Sana da yırlap geldim. Sağ ol, sen beni ızmağa kene de hatırlattın o Recep'ini. Sağ ol sana. Teşekkür. Selam aleyküm. Aleyküm selam Gülzar. Selam Gülzar. Sen kaydan bizge geldin Gülzar? Bahçesaray şehrinden. Oo, bugün Bahçesaray'dan men bilesem birinci iştirakçısı, öyle mi? Bahçesaray geldi, öylesem yarışma olacak. Sen ne hazırladın bizge? Bizim taraf ya ana vatanım. Nasıl güzel yerler. Hana buyur. Karadeniz yalasını da Tatarların vatanı var. Karadeniz yalasını da Tatarların vatanı var. Salkın suvun çeşmeleri var. Bizim taraf, bizim taraf. Salkın suvun çeşmeleri var. Bizim taraf, bizim taraf. Sağ ol Gülizar. Sen bana yazılı Skaliste. Anda yaşarsın? Ya, tabi Sen Bedraf. biliyorsun kim doğdu senin köyünde? Yok. Sabriye Recepova. Pek bizim efsanevi meşhur yırcılarımızdan birisi. Biliyorsun Sabri Recepova? Ya. Sen de o gibi endi yırlamak mecbursun, gereksin. Ya. Bak, Gülzar, sen iki tane yır seçtin, lirik yırlarından. Men pek isterdim, eğer mümkün olsa, ama sen heyecanlanma. Bir tane öyle şen yırlarından birisini bizge bağışlamaya olursun mu? Ya. Var mı sende? Tuşun bak, bir iki dakika tuşun. Ve bizge bir tane öyle akapella olarak yırla yırını. Heyecanlanma. Sevilgen yırlarından bir biçik başka gerek mi? Havalı kazan içinde kaz balası, havalı kazan içinde kaz balası. Kızını baştan çıkargan o zanası, kızını baştan çıkargan o zanası. Belime kuşak yaptırdım çevresi sırma, belime kuşak yaptırdım çevresi sırma. Anavga mınavga koz attı boynuma urma. Anavga koz attı boynuma urma. Sağ ol Gülzar. Senin hocan var? Sende hocan var? Yok. Sen uzun öğreniyorsun, he? Sağ ol. Allah kolaylık etsin. Saygılı balacıklar, bizler sizlerini dinlediniz ve jüri azaları bir kararga keldiler. Bu yarışta bizlerde keçi Yuri Kurnakov, ve daha bir sözüm var. Zarочка, çok sağ ol sana gelgenin için. Sen gerçekten de böyle pek ciddi insansın ve senin istidadın var ve en birinciden seni halk yıllarına ve ana tiline sevgin var. Çok emniyet kesesin. Sağ ol sana. Böyle çok balacıklar, sen gibi balacıklar
олса бек яхшы олар еді. Машалла, сау сана. Машалла. Құрметлі достар, афсуски вақытымыз пек тез кече ве біз сізлерінен сақлықлашмаға меч болмас. Ләкин bu вакытта оператордан сорайық. Рустем бей, екінлейік ми программамызны? Галиба уразы. Разы мы? Оле олса, сақлықнен қалыңыз. Көрішкенше!